خوندەکارن هێژا ئێرۆبۆرە نەوانەیەکەن و ji pirtûka ernîgariya refa heşt wana çarem ji beşa şeşem wana me jî ser parzemîna Amerîka ya Başûr e. Di vê beşê de xwe di hersî wanê me nî pêş de di vê beşa şeşem de beşa parzemîna Amerîkayê me ser Amerîkaya Bakur me nas kir. Anha di vê waneyê de em ê ser Amerîka Başûr em ê biştexilin mê Amerîka Başûr nas bikin. Pêşî cihê parzemîna Amerîka ya Başûr. Li vê de xwendekarên hêja ev xêzga nîvqatbirê ye wek em dîn piraniya parzemînê li aliyê Başûr dikeve. Li vê de parzemîna Amerîkaya Başûr li nîv girovera a Başûr dikeve. Dirêjahiya wêna li ser navbera xêzên pehnayê û xêzên dirêjahiyê de li cem me pêşî navbera xêzên pehnayê de wek ev dîn me got ev xêzga nîvqatbirê ye dirêjahiya wêna navbera xêzgên pehnayê de duwazde li Bakurî nîvqatbirê heta pêncî û pênc jî li Başûrî nîvqatbirê. û di navbera xêzên dirêjahiyê de ji xwe wek em zanin xêza a Greenwich di vir re derbas dibe. Li vê de ev parzemîna Amerîka ya Başûr navbera xêzên dirêjahiyê de sî û pênc li Rojavayê Greenwichê ta heştê û pênc ew jî li Rojavayê Greenwichê. Em van binivîsînin cem me got cihê wêna cihê erdîgariyê li nîv girovera a Başûr dikeve. Di cîhanê de dirêjahiya wêna ji xwe ser xêzên pehnahiyê duwazde li Bakurî nîvqatbirê û li cem me pêncî û pênc li Başûrî nîvqatbirê. û li ser xêzên dirêjahiyê ji sî û pênc ta heştê û pênc li Rojavayê Greenwichê. Ev dirêjahiya wêna ye. Anha ka em sînorên parzemîna Amerîka ya Başûr em nas bikin. Sînorên wêna li aliyê ceme li aliyê Bakur ceme deryaya Karîbiyê li vê de ye parzemîna Amerîka ya Bakur. Ji aliyê Rojhilat ve parzemîna Atlas biborînin Okyanusa Atlasê ye. Li cem me li aliyê Rojavayê wêna Okyanusa Aramê û li aliyê Başûr ceme Okyanusa Qeşayê ya Başûr e. Ev dixûbên wêna ne. Dixûbê parzemîna Amerîka ya Başûr. Rûbera vê parzemînê xwendekarên hêja rûbera wêna ev parzemîna a çarem e di cîhanê de ji hêla rûberê ve. Rûbera wêna jî nêzî yan jî em dikan bêjin 17 milyon û 840 hezar kîlometr dam e. Yan jî em dikan bêjin nêzî 18 milyon kîlometr dam. Li vê de ev rûbera wêna ye 17 milyon û 840 hezar milyon kîlometr dam e bu. Ev rûbera parzemîna Amerîka ya Başûr. Xwendekarên hêja ji xwe diwaneyê me nî çû de wek me dî her parzemînek taybetiyên wên hebûn. Ka em binarin taybetiyên parzemîna Amerîka ya Başûr çi taybetiyên wên hene. Yek ji taybetiyên wêna wek em bînin peravên wêna nêzî rastbûnê ne. An got pir anîşk û xwarbûn tê tune ye. Li vê de ji ber vê yekê benderên xwezayî lê kêm in. Ev yek ji taybetiyên wêna. Taybetiya dûyem ji hêla rûberê ve wek anamanî serziman jî asta çarem digire di cîhanê de. Em bînin bîra xwe vê asta yekem em narin vê parzemînê a mezin cîhanê de kîjan bûn. Cem me asta yekem parzemîna Asyayê, a dûyem parzemîna Efrîkayê, a sirêyem parzemîna Amerîka ya Bakur û a çarem jî xwe parzemîna Amerîka ya Başûr e. Ev taybetiya wênê dûyem e. Me got jî rûbera wêna nêzî 18 milyon kîlometr dam e. Taybetiya sêyem li cem me
تایبەتیە سێیەم ژی وەک ئەم بینن وەکی سێگۆشەیەکەیە لەوێ دەخوێندەکان هێژا وەک سێگۆشەیەکەیە بنگەها وێنا لە باکوورە و سەرێ وێناژی لە باشوورە ئەف تایبەتیە سێیەم تایبەتیە چارەم لە جەممە نیفقاتبر لە باکووری پارزەمینێدا ئەف نیفقاتبرە لە باکووری پارزەمینێدا دەرباس دەبە جەممە ڕێگەها ئا کارکێژی ئەف ڕێگەها کارکەیە لە نیڤێ پارزەمینێدا دەرباس دەبە هەروەهاژی ڕێگەها کەفژا لە ئالیێ باکوور ژە پارزەمینێ دەرباس دەبە تایبەتیە پێنجەم لە جەممە لە پارزەمینێدا جۆیا بەنەمایەیە چێکری ئەبە جۆیا بەنەمەیە چێکری جۆیەکە گرنگە جیهانیدا هەردوو ئۆکیانۆسا ئەتلەسێ و ئۆکیانۆسا ئارام بەهەڤە گرێ دەدە ئەف هەر پێنج تایبەتیên پارزەمینە ئەمریکایە باشوور بوو خوێندەکارên هێژە ئانها ئەم ئاوایên ڕوو ئەردێ ناس بکەن دوێ پارزەمینێدا پێشی جەمە چییە جەمە رێزەچیایên ئەندیزی رێزەچیایên ئەندیزێ شخوا لە پارزەمینێدا سەرانسەری ڕۆژئاوایی پارزەمینێدا درێژ دەبن لەوێدا ئەف درێژترین رێزەچیایên سەر دەریایانە تە جیهانیدا ji باکوور ji ڤەنزوێلایê dirêj dibe ta aliyê başûr li Tierra del Fuego ji xwe ev rêzeçiyayên hanê jî bilind in lûtkeyên wana piraniya lûtkeya di van rêzeçiyaya de zêdeyî 6100 metreyî lûtkeya herî bilind a Aconcagua ye lûtkeya Aconcagua ye li vê de navbera sînorê Çîlî û Arjantînê de cih digire li vê de bilindahiya vê lûtkeya hanê jî nêzî 6906 metreyî xwendekarên hêja ji xwe li vir jî ev giringeya van rêzeçiyayên hanê hene di parzemînê de ev rêzeçiyayên hanê giring in ji ber pir kanza lê hene mîna li cema zêr lê hene sifir zirîc qele pir kanza lê peyda dibin her wiha jî li qontarên van rêzeçiyayên hanê qehwetên çandin ji ber vê yekê jî ev rêzeçiyayên hanê giring in di parzemînê de ev cemên biborînçiyayên di parzemîna Amerîkaya Başûr de bû ana deştên wê na bikin 4-5 ceme pêşî deştên Lanos li Bakur cih digire di korda cemê Orinoco de ev ji xwe ev deşta hanê giyayî ye wek me got bi navê Lanos tê naskirin deştên Lanosê deşta duyem ceme deştên Silvas ev deştên darstanên rêgehî ne deştên darstanên rêgehî yê bi baran li vê de di korda cemê Amazonê de cihê xwe digire ji xwe wek me got jî bi navê deştên Silvasê tên naskirin li Pîro û Bolîvya û Brazîlê cihê xwe digire wek me got deştên ê Bakur jî li Kolombiyayê û Venezuela cihê digire beşa sêyem ji van deşta Gran Chaco deştên Gran Chaco li ceme li rojhilatî Bolîvyayê cih digire li Paraguay û herwiha jî li Bakurî Arjantînê cihê xwe digire ev deştên hanê germ in û kêmşênîne deştên Gran Chaco deştên çarem deştên tên naskirin navê Pampas deştên Pampasê deştên Pampasê li erda Arjantînê cihê xwe digire li erda Arjantînê ev heya deştên giyayî ne
اف دشتین هانیش خو خاکاوینا برهمدار برویک لاوروانی و چاندنی لی الویدا لیگل کی پیشکتیه وقت ما گوجی تین اسکرم بناوی دشتین پامپاس اف هر چهار دشتین ده پارزمین امریکا یا باشور دبو ام وگرینن وان دکارن هجال جمع لباکور دشتین لانوس دشتین گیاین لناوین جمع دشتین سلواسه دشتین دارستانین ریگهی ای بباران و هر واجی لناوین جمع دشتین ای گراند چاکو الویدا ما گفت دشتین گرمن کمشینینه لجمع لعلی باشور جی دشتین ای پامپاسه او جی دشتین گیایینه اف هر چهار بشین دشتانه لپارزمین امریکا یا باشور جمع آنها زوزان ده پارزمینا امریکا یا باشور ده جمع زوزانا پیشی گیانا زوزانا گیانا لباکور جه خودگره دکان جا اف زوزانا گیانا یه دناورا جمع اورینوکو و جمع امازون جه خو دگره اف زوزانی هانه جه خو نگل کی بلندم جمع زوزانا دویم زوزانا برازیله زوزانا برازیله لباشوره اف جمع امازونه لباشوره جمع امازونه جه خود گره لعالیه روجهلات جه پارزمینه اف دشتاناش خو بلندترن جه اف زوزان ببورینن اف زوزانا هانه بلندترن جه زوزانا گیانایه و هر واجیش خو اف مزنترین زوزانن د پارزمینا امریکا یا باشور ده جهلا بلندهی آویجی و جهلا روبر آوینی فره لجمع هروها زوزانك لآلیه باشور جهی زوزانا بتاگونیا زوزانا بتاگونیایه جمع زوزانا هریب جوکه وقت ما قول ويدا كنا كارن هجال باشوري پارزمینه جه دگره اف آواین رو اردبون جمع جیا و دشت و زوزان ده پارزمین امریکا یا باشور ده آنها آوا پارزمینه جمع چم و گول جمع چم ای هری گرینگ جمع امازون جمع امازونه لأمريكا يا باشور جمع امازونه جمع هري گرینگ الویدا د پارزمینه و د جهانی ده بگشتی جهلا درجبونه و جمع دویمه پشتی جمع نیله لأفریقای جهلا درجبونه و لجهلا فرهبونا کورتاوینا جهلا روبرا کورتاوی آفره اف جمع یکم د جهانی ده شخواه روبرا کورتاوینا 7 مليون كيلومتر دامه اف شخواه روبرا کورتاوینا جمع هری آواینا پر و جنگوینا گلگن جمع امازونه د جهانی ده جمع یکم لیوک مجور گو جهلا درجبونه و جمع دویمه پشتی جمع نیله درجاهی آوینا 6437 كيلومترية اف جمع امازونية هن جمع دجي د پارزمینه دهنن جمع وقت جمع اورینوکو لباکور جمع سان فرانسيسكو علي روشلات جمع بارانا اف جمع هری گرین ده في پارزمینه دهنن آنها گول جمع گولین پارزمین ده خواندکارین هجاش خود پارزمین امریکا یا باشور ده گورین فره لیکی من جگولین لی هنل جمع گولا مراکای بو هایی باکورد که ویدل وانزویلای اف گولا هری مزانت پارزمینه ده مزنترین گولین پارزمینه گولا دویم جل جمع گولا تیتی کاکا
جمع الفيداية د اندیزه د جه خودگره اف گولا هانه گولا هری بلند د جهانی دی گولا هری بلند جاستا دریای آنشوا د جهانی د آتیکی کاکای اف هر دون گولن ای د پارزمینا این جگولن ای د پارزمینه ده اف هر دو گول بون لبر خواندکارین هجا وانه یا مجی بداوید به دوی وانه ده ما جه پارزمین امریکا یا باشور من اسکر دریجبون آوینا سینور و روبر و هر واجهم تایبتین وینا و الجمع آواین روارده جیا ده پارزمینه ده و دشتین وینا و زوزان و هر واجی آوا پارزمینه جم و گولان ما ببینند وانه کنوده و ببینند خیر و خوشی